Bueno, qué rápido ha pasado el curso, ¿no? O sea, gracias. Tú también. Qué rápido ha pasado el curso, ¿no? O sea, que en un segundo estábamos en septiembre y ya estamos en junio. Bueno, seguramente en el programa estáis leyendo que tengo que hacer con una tal Lorena. ¿Está aquí? Hola, Lorena. No ha venido. Es que tiene miedo escénico, claro. Es lo más normal. Tienes miedo escénico después de 2 trimestres bailando reggaetón, claro. Bueno, pues ¿qué decir? Pues que todo este tiempo han cambiado muchas cosas, claro. Ha cambiado, yo qué sé, el gobierno, por ejemplo, ahora el PP va mucho peor, naturalmente, pero no es para malo. Pero una cosa que muy poca gente se fija y he querido yo remarcarla es que han cambiado, por ejemplo, los anuncios. Sí, los anuncios, pero no desde el principio del curso, sino ya desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, los anuncios de antes molaban, por lo menos, o al menos serían un poco menos raros, o más incoherentes. Por ejemplo, ¿alguien se acuerda del anuncio de, yo qué sé, el Action Man, por ejemplo? Hagamos un ejemplo, sería algo así. El Dr. X ha decidido retirarse del mundo del crimen y ahora construir un orfanato, pero Action Man lo tendrá con su superbomba atómica. Estás muerto, Dr. X. Así era. Así era. No le puso el sentido, Action Man le odia, punto. Pero muchos anuncios intentan enseñar lo que sería una realidad que no es real, o sea, no tiene sentido. Por ejemplo, el KH7 o el niño de la sopa, ustedes saben de qué hablo, el niño de gallina blanca, que parece que se levante y pedir sopa, 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 está gritando coca, coca, cocaína blanca. Pero, ¿os imagináis si, por ejemplo, los anuncios fueran como la vida real? Te levantas, vas a desayunar y te encuentras a Pulset en tu mesa con pan y entonces le vas diciendo, oye, he tenido pan, pero pan natural, 100% natural, vivo. Y tú, vale, señor, vale. ¿Qué más? Quiero remarcar una cosa, y es que este monólogo no me lo he preparado, pero me está sorprendiendo esta bien. ¿Qué más? Si nos vamos al trabajo, por ejemplo, nos vamos al trabajo y nos encontraríamos a una mujer saltando así para el lavabo. ¿Qué haría? Cantar Vale de Fuca. Vale de Fuca, nada más, iría al lavabo para eso. Es su papel. Y además, por ejemplo, si quisiéramos hacerlo con nuestra pareja, por la noche, seríamos así, venga cariño, vamos a hacerlo. Sí, hombre, primero me limpias las vajillas con el cachecito y luego hablamos. Y dice, sí, hombre, esas cosas me las pones siempre, nunca lo hacemos. Anda, bajas y te encuentras a Pulset que se ha traído una pizarra de casa, blanca, que se le está acabando la tinta al rotulador, mientras dice, si el bosón de Higgs no existe, y el acelerador de partículas no se construye, entonces todo esto es una pérdida de dinero y de gasto. Yo tengo material para redes. Y le dices, pero vamos a ver, Pulset, ¿qué hace usted aquí? La pregunta no es qué hace usted aquí, la pregunta es, ¿por qué está usted en mi casa desde la mañana o desde antes? Bueno, tanta fórmula me destroza el cerebro, estoy un poco chocho, ¿sabes? ¿Me permite quedarme a dormir en Bosón de Higgs? Y así sería una vida real, más o menos, con anuncios. Pero en fin, dejemos de hablar de los anuncios y de temas sin importancia y demos paso a Silvia. Un aplauso. Volia dedicar aquesta cançó a totes les persones que m'han estat ajudant durant aquest any i espero que us agradi. Igual que el mosquito más tonto de la manada, he sido tu nuevo que me lleve a morir. Te sigo como le siguen los puntos finales a todas las clases sufridas que buscan su fin. Igual que el
lloc just abans del sopar tradicional de l'art. Aquest any hi ha més música que mai i molt variada. Les 21 actuacions s'allargaran unes 2 hores i quart aproximadament. I a mig concert també hi haurà el tradicional lliurament de diplomes de l'ESO. I recordeu que a l'acabar el concert hi haurà l'acte de comiat dels alumnes de segon de batxillerat. Enguany ens deixen per iniciar noves aventures. Molts d'ells porten el Leonardo des de primer d'ESO i promet ser un acte molt emotiu. El concert serà llarg, disfruteu al màxim i preguem paciència en aquelles parts que no us interessin tant. Sobretot deixeu escoltar les actuacions a tots els que estem aquí. Aquí hi ha moltes hores de treball. Per això donem les gràcies a tots els que avui estan aquí amb nosaltres per oferir-nos el millor d'ells mateixos. I a tots els que han fet possible això. I quedi el nostre públic. Moltes gràcies per estar aquí. Sense la vostra assistència res d'això tindria sentit. I passem ja a les actuacions. Les anirem presentant en blocs de 4. Ha obert el concert l'Òscar amb un monòleg i ha continuat la Sílvia amb una cançó de l'Oreja de Van Gogh. Ara tindrem a l'Eugeni i l'Adrià, que cantaran la cançó Cuando me vaya. I seguidament la Irene cantarà un altre tema de l'Oreja de Van Gogh. Acabarem aquest primer bloc amb la cançó Año Maluco, que ens cantarà la Laura Fijo. Així doncs, heu una idea, endavant. Nunca pensé que llegaría, nunca creí en este momento. Te cambio la vida sin que tenga nada para seguirla. Te cambio y no piensas en lo que te olvidas. Te despiertas un buen día y ves que no hay revés. Miras atrás de tu camino, el que hicieron tus pies, y mandas besos para todos los que volverás a ver. Recuerdas el ataúd y fotos de café. En lágrimas de ayer, en todos los momentos que a tu lado yo esperé, que cuando me vaya no caiga una lágrima por mí, que solo quede la amistad. Tantos sueños que recordar, que cuando me vaya y coge ese tren una vez más y llámate por mi ventana, me seduce el abrazar, que cuando me vaya de aquí, de mi tierra, de mi gente, de mi tierra, la que me vio nacer, la que me vio crecer, la que me vio ganar y me enseñó a perder, que cuando me vaya no caiga una lágrima por mí, que solo quede la amistad. Tantos sueños que recordar, que cuando me vaya y coja ese tren una vez más y ya no entré por mi ventana, me seduce el abrazar, que cuando me vaya no caiga una lágrima por mí, que solo quede la amistad. Tantos sueños que recordar. Y un poco más lista, si fuera especial, si fuera de revista, tendría el valor de cruzar el lago y preguntarte quién eres. Te sientas enfrente y ni te imaginas que llevo por ti mi falda más bonita, y al verte andar un bostezo al cristal se inundan mis pupilas. De pronto me vi
Voldria dedicar aquesta cançó a tots els meus companys de cor de l'ESO, en realitat, perquè precisament aquesta cançó resumeix molt bé tot el que estem sentint nosaltres ara. La cançó es diu I'm on my way, significa que estem en el nostre camí. I això és una mica el que estem vivint nosaltres, per tant, és per ells. Després d'aquestes grans actuacions, donareu pas a un grup d'actuacions instrumentals. En primer lloc tindrem a l'Hernán, que ens tocarà amb la guitarra i Violin Minau, un vell èxit de Chicago. I tot seguit l'Ariadna interpretarà un fragment d'una sonata de Beethoven. Després, el conjunt instrumental ens oferirà el tema principal de la banda sonora de la llista de Schindler, composta per John Williams. I per tancar aquest bloc d'actuacions, la coral de l'Institut cantarà dues cançons. Beauty and the Beast, cançó principal de la pel·lícula La Bella i la Bèstia, i el conegut gospel o Happy Day. No cal dir que són actuacions que cal seguir amb molta atenció, ja que tenen poca sonorització.
i us demanem un silenci respectuós cap als intèrprets. Així que acabi l'actuació de la coral, aturarem un moment el concert per tal de donar pas al lliurament de diplomes de quart d'ESO. I ara prepareu-vos ja per escoltar l'Hernán i la seva guitarra. Endavant amb la música.
sentir res, seguiu xerrant, però per la gent que sí que vulgui sentir. Jo sé que la cosa de la guitarra, no sé si podria estar més present, jo li agrairia que ara ho estiguéssim molt. El programa ja el teniu, jo entenc que no us interessi, pues deixeu que us agradi, sisplau. Perquè treballem molt. Pues, per exemple, els instrumentistes, un orgull per mi tocar amb aquesta gent, el Matías Baltas de la Cera, de Judit, l'Arnau ja està treballant amb la Dèlia un luxazo, perquè ja hi anava a tocar. Valèria, sisplau, et necessito, paraules textuals, et necessito, i aquí la tenim. I l'Arnau fent el solo d'aquesta meravellosa banda sonora, la pel·lícula és la llista de Schindler, que ve de Steven Spielberg, i la banda sonora és de John Williams. Pues ja. I després acabarem amb l'Oca Fidei, la primera amb instruments, la segona ja amb piano. I ara aprofitarem molt breument. Mola i el transatlàntic afecta moltíssimes coses, són la cara visible, sí, feliciteu-me el que em mereixo. Però jo vull felicitar tots els profes
que han vist alternadíssimes totes les classes, ara treu aquest alumne, ara treu l'altre. Un petó molt gran al Goyo, un petó molt gran al Goyo. Últimament m'he estat treballant dos, però ja demano disculpes. El dilluns ja tornarem a la normalitat, d'acord? Doncs per nosaltres de veure la resta. solistes. Oh, happy day.
concert. Ara el retorn de la Laura, amb la seva rumba de la pegatina. I després dues actuacions de hip-hop. La primera la faran la Martina i la Fadila i tots seguits la Mariona, la Mar i l'Ariadna. I en acabar el hip-hop donarem pas a la Judit, que ens oferirà una cançó d'Adele. I aniran seguits del rock del Jan, l'Albert i l'Òscar primer, i del Jan, l'Albert Serra i uns companys després, que tancaran aquest bloc d'actuacions. Donem pas a la Laura. Bueno, aquesta cançó, doncs, us la vull dedicar a tots vosaltres. Por si acaso el fracaso no nos deja volver, no olvidemos la aventura del ayer, viviendo de cuento, dejando de sentir aquello por lo que estamos aquí. Peliculeamos por callar, comiendo carreteras sin parar, a desayunar, una de cal y una de canela, las historias que van a venir, para que romper alguna cadena de esas que se ven venir. Muérdeme y ya verás que loco estoy sin alinear. Muérdeme y ya verás si me pierdo. Muérdeme y ya verás que loco estoy sin alinear. Muérdeme y ya verás si me pierdo. Quien la sigue la consigue y lo nuestro suma y sigue. Y un tigre con las zarpas de cartón. Aire, aire, que vamos tarde y aquí nadie disimula. Aire, aire, que contaré cuáles son mis dudas. Crónica una suerte no anunciará con antelación, pero lleno a los bolsillos de esperanza. Muérdeme y ya verás que loco estoy sin alinear. Muérdeme y ya verás si me pierdo. Muérdeme y ya verás que loco estoy sin alinear. Muérdeme y ya verás si me pierdo. Tampoco será para tanto si resucito por cada espanto. Tampoco será para tanto si yo lo aguanto. Tampoco y luego tanto, y luego tanto y tanto y tanto. Tampoco será para tanto si yo lo aguanto. Vamos a comernos el mundo. 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 I take you to the candy shop. I let you in the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. Oh, I'll take you to the candy shop. yeah. Wanna taste of what I got? I'll have you spend all you got. Come on, Keep going till you hit the spot. you can have it your way. How do you want it? You gon' back that thing up or should I push up on it? Temperature rising, okay, let's go to the next level. Dance floor jam-packed, hot as a tea kettle. I break it down for you now, baby, it's simple. If you be an info, I'll be an info. In the hotel or in the back of the rental, on the beach in Japan, it's whatever you into. Got the magic street, I'm the love doctor. Hey, you finished teaching me about how to sprung, I got you. Wanna show you what you want me, baby. No problem, get on top to get your house around like a little brother. I'm a seasoned vet when it comes to this shit. After you woke up and sweat, you can play with the stick. I'm trying to explain, baby, the best way I can. I'm melting your mouth, girl, not yet. Take it to the candy shop. I let you in the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going until you hit the spot. Oh, I'll take you to the candy shop. Wanna taste of what I got? I'll have you spend all you got. Keep going till you hit the spot. girl, what we do, What we do, and where we do, and where we do. the things we do, just the three we do. Give it to me, baby. Nice and slow, right on my top, right on my gear.
like it's a race. Who could get undressed quicker? Isn't it ironic how ironic it is to watch and dogs? Let me think you got that ass after I'm gone. I touch the right spot at the right time. Lights on, the lights off, she like it from behind. So seductive, smooth as you wine. Her hips in slow mo, she go on the grind. No, she ain't stopping, homie, I ain't stopping. Dripping wet with sweat, and it's on and popping. Champagne, campaign, she might like the bottle stone. Let's get that strong, man, bottle stone. Till the end of the show. Cause it's nice out, we can get high. Yeah, the stars shining and I'm feeling right. Hey, I wake up, the walls are closing out the door, I won't be back. My shadows turn around and setting up a lucky backdraft. A couple lullaby, breath of fresh air, it's nothing right. I don't want to be everybody in the club right now. What's up, if you standing around? Get the fuck up out here, get out. Cause when we come in the club, what's up? We like to get fucking crazy, crazy. Let's fucking lose it. Get out of your mind. Get out of your mind. Get out of your mind. Fuck that shit, get out of your mind. Get out of your mind. I can have everything. One stop now, I can have everything. Every single time I get up in the building, I touch it and I get it poppin'. You can never stop it and I'm rockin' down, I'm rockin' every one of it, I'm coming. That's when I'm playing every drill and every shit and I'm flying. Niggas every niggas wanna bring up everything they coming. Niggas coming, niggas coming, niggas who really coming to the way I got my spinning on my line. Coming from the way that I be getting, I be coming. I wanna see y'all do that on YouTube. Niggas willing to devil with the flow, let me show you how I really mix it up. Yeah, I'm a slow it down a little. Nah, I think you better me to flip it up. Switch it up around the bitch, you never wanna see the bottles in your hand. Get it up. Throw the money all around till I get it when I'm making sure you never push it, pick it up. That's kinda dead, boy. I had to step up all up in this kind of ready to lift it up. This is a pussy, hanging in my throw a little. When I shoot it, just snip it up. And see, you know when I come, I hit it up. I give it to the, gotta get this stepping up, you need it better than that. I can have anything that I want, so when you know how I keep it up. Yeah, we can go anywhere. Walk really anywhere. Timberland, aka Still Drunk. You won't get it crunk like me, Timberland. All my niggas Scoop, aka Batman. He guaranteed to make the party go out. Fellas say, oh, girls say, ah. Get at the corner, goes up in the club. Girl, don't be bashful, girl, back it up. Do it, girl, like it's smoking, man. Shake that ass as fast as you can. Like a girl, shake it like you're going from a suntan. I don't grip it, grab it like it was a stomach can. What you talking about, go get back. Get up the damn floor, drop it like it was a cat. What you talking about, cook? Smack, girl, you better bend that back. Girl, my girl, go deep in the club.
Sí. tema que han escollit és Don't Stop Me Now de Queen. Nosaltres ens desitgem tota la sort del món en la nova etapa que se'ns obre als carrers. I per la nostra part, res més. Esperem que acabeu de disfrutar del concert i moltes gràcies. Donem pas a la ona. Reaching nothing but bitches bring me out of life.
Sing to me the song of the stars, of your galaxy dancing alive in the again. When it feels like my dreams are so cold, sing to me all the plans that you had for me over again.
estimat Carles Ferrer, que, bueno, tot i que se'n va anar, va portar molt a aquest institut i a tots nosaltres. I, bueno, ell tenia la resposta per tot, com per exemple, quan van venir les primeres pissarres electròniques, que, bueno, ara estan per tot arreu. Quan va venir, ell les feia anar com si les hagués tingut tota la vida. El Carles Ferrer era un bon professor, però sobretot era una bona persona. Les classes amb ells eren genials, no només perquè donava tot quan explicava, sinó perquè t'ho passaves bé. I sobretot quan no tenies alguna cosa i demanaves perquè t'ho repetia amb molt de més entusiasme perquè li encantava el seu treball. Hi ha poques persones imprescindibles en aquest món. En Carles era una d'elles. Ho era per fer la vida més agradable a la gent del seu voltant, per trobar les coses bones de tot, per encomanar el seu entusiasme i optimisme, per gaudir del que feia, per ser feliç. Les persones que hem conegut el Carles, que es feia estimar tant, no l'oblidarem mai. Com el sol, la gent acostuma a arribar i a marxar, amb normalitat. Però, per sort, de tant en tant, apareixen alguns estels. I com deia el Carles, gràcies per haver vingut i fins una altra. Un record absolutament necessari pel Carles, clar que sí. Carles, si tot passejant et trobes amb un senyor baixet, amb perruca blanca, i et respon el nom del Wolfgang Amadeus, digue-li que em perdoni perquè estic a punt de fer ara, que ho faig molt de tant en tant. Bé, vull agrair-li a Josep Maria, allà dalt, al vídeo, saludos. Vull agrair-li als presentadors, la Eva, l'Eric, els millors que es podien tenir, un aplaudiment. Dedico aquesta cançó a la meva tutoria de primer B, que són els meus amics. Bueno, no, els meus amics no són tan passats. Dedico la tutoria als de primer B i a tots aquells que estimeu molt, que us deixeu estimar molt, que és un plaer compartir cada dia amb tots vosaltres. I ara, senyores i senyors, per tots vosaltres, de Van Halen, Jump! Deixeu-me que us presenti la meva superbanda. A la guitarra, Miquel Big Boy Rocasalva. A la bateria,
humilment cantat per tots vosaltres, Josep Maria Més Veu Capel Frega! Voleu cantar? Voleu cantar? Ei, ei, ei! Oh, oh, oh! Només els de dalt! Hey, 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 hey! Oh, oh! Allà més de baix si supereu! Hey, hey! Oh, oh, oh! Aragons, hey, 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 hey! Oh, 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 oh! Hey, hey! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Sempre guanyes! Salta ja! Salta ja! Salta ja! Au, vinga, salta ja! Salta ja! Au, vinga, salta ja! Salta ja! Au, vinga, salta ja! Salta ja! Bé, i ara us deixo amb el millor, el número 1. El seu nom comença per I. Com es diu? Com es diu? El seu nom és? Per tots vosaltres, el Rossinyol del Vallès, Íñigo García. Today I live, I want to be, I need to give the best of me. I'm only one, but not alone. My finest day is yet I know. I broke my heart for every day to taste the sweet. I face the pain, I rise and fall, yet through it all, this much remains. I want